ассалому алайкум дӯстони азиз, ман ба шумо як секрети ватсапро нишон медиҳам. Мехоҳед смс-и шуморо ҳеҷ кас набинад, ягон кас набинад. Короче, се нуқтаро зер мекунен, настройка медуроен, аккаунт медуроен. Короче, инами ҳама бо логинра меҷиқен, конфиден, короче, амира меҷиқен. Баъд поён мебиен блокировка отпечатком пальца навистагиа. Амира зер мекунен, разблокировать с помощью хеле навистагиа. Короче, амида меҷиқен турушда, баъд отпечатка мемонен. Ина тамом. Ина вақте WhatsApp ворид мешен, ира бинен WhatsApp заблокирован мебурора. Ина 40 рӯз, ҳами 40 худтон зер мекунен, короче, отпечаткара ҳуй мешава. Ина вона як бори дигар нишон медиҳам. Ина бародаро, агар видео маъқул шуда боша, подписатсияра зер кунен, лайкра зер кунен, видеои девонасира мепартоем скоро бо